Sige, hojik tawdri ba igi class hai. Vocabulary day 1 gi video solution ni ko. Ai vocabulary day 1 video solution oi ba. Ai gi lyric tu gi vocabulary preparation tongna na ba aina day 1 to day 31 gi study material pi dana adu gi day 1 gi ko page number da yaw ba adu gi question sing do adu gi solution ni hojik tawdu si ko adu di yenga se ahamada akoina previous year question ana tawdu day 1 gi ko previous year question sing amta nei na se ba si previous year hanam ta nei na si ko si previous year se ena nogi mamangi 2019 gi SSC gi thagi exam sing do kari question hange ba do adu collection to bani ahan bai previous year deng ji ko akona one word substitution haina question ani la kane ba ko one word substitution ha ba kari no moina group of words piram ngane ba haira group of words ado madugi mahut sin biya ba one word mahut sin biya ba word ama kaktang gi oi ba vocabulary word to melo haidu ne ba ko kari no I haidu ne si the one who does a thing for pleasure and not a profession have an FC the one was substitution question ani lakani ko question number 1 saying one who does a thing for pleasure and not a profession kanagumma mana karigumma ma tawa matam na madu pleasure phangna ba tawa nungai na ba tawa madu simpham nai na tawa na tawa ko suppose Messi win football sanari masi profession but aina karigumma ngasi je sabu tumna ba ngakang mayam marak sida football du ngak sanaru ragadi madu ain tawi du pleasure ne pleasure phangna ba tawi ne profession na te ba adu ta ai du kari oiduno aduguma misa du kai oiduno sine ma haije ko sida amateur hai pani ko se amateur 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 ko sumana si am toina repeat tagon ba question ni ko si adum pasilo previous year oiraga zo under 2023 gi tamul lakpa yari na tra question number 2 da haide a person who is indifferent to their pains and pleasures of life kanaguma ma magi punsi sigi ko pain side awaba awana tare amasu pleasure nungai e phabu ko punsi awana nungai ba matang je sida karimte indifferent abadi karimte interest logdraba haidi nungai ba madugi haining ba puning changba je karimte yaugdraba haibani adu karama misak no sine ba ko a person who is indifferent to their pains and pleasures of life abadi istwe haine ba ko sumaina one word substitution question ani ni hangis sip amam da ko mathang the idioms ki lai idioms ta idioms haibase kari no haibase anam ta khangje ba ko idioms haibase aikoina phrase amani wahi sabul amani group of words ni aikoi gi phrase ta su normal phrase haibamga idioms ka ani thung khaidu ini normal phrase haibadi ama harake Asian of goal haina wahi sabul ami irake ba koi Asian of goal haire aina sida aina iside iriba Asian of goal haibase sigi meaning ji kari oidu no sineba idioms ki definition ko piri se Asian of goal haire si phrase wahi sabul amadi oibase si phrase amane base sigi phrase da lairiba meaning ji kaino sana na sabat se na bane sana gi mari hai tare ko adu sigi phrase di ke dawa magi lairami bo word sigi exact meaning da sat kane ba masina normal phrase ne ba adu ga idiom sabe si ju phrase ni magi na kamai ta wi hai matam da smell a rat ai si phrase an wahi sabul amane sigi phrase sina masagi sina normal phrase sina idioms oidu ne si smell a rat have sida yengune masida lairami ba wahi sabul je sigi exact word sigi matungin meaning chapra smell a rat have ekon usi amagi manam phangba ko usi gi manam leiba have ne ba ko smell a rat have de adu adumaina halloi basi adumaina hallagadi masila leba magi di kani han handoi smell a rat have de ai khoida kana guma mana treat khadak tobire disip tobire namthak tobire habagi ekoi da singnaba ama forok podo madu smell a rat kawe aduna sigidana lairami ba exact word to gi matungin meaning leiroi ba sigi phrase dana aduna makhoji idioms kauduiba aduga ahan bagi phrase normal phrase na lairami ba word to gi exact meaning set pasina normal phrase ni aduga idioms habisu phrase ni tobodo exact meaning chatta bagi ne bo ko literary meaning kawe magi se aduma sumaina idioms ki definition khange ko the idioms ani nim so hangane ba yengo to hang together haiba
mon idiom su piramani adu magi meaning do option mari piramaga karamano mana phongdokningba meaning du karino haibdo piram duine adu choose tawdoi ba kono ko answer ngakta ne eni sida collection tawriji magi option atai du collection tawdre to hang together haibdi kaino to na tinana himinara leibdu ko to be connected to each other haibane number 4 call it a day haibdi karino I can exit what to say habduni ko call it date habdi kariguma manang na tawro modo madu tokho age nana kariguma tawro leriba mado to age haduna nang decide to firep lobudu madu ke do call it day ko ni ko matang da synonym haibam lani synonym habisna kaino pirami bo word amaga magi meaning manaba word sing adu magi synonym ko eba aduna meaning manabi haiduni sidesida mana ahmad firis ke na affinity haina pani ko sigise affinity haina pagada ko affinity habagi meaning di karino si meaning han khangdra di yaro heba ko meaning si karino haitara gadi na strong feeling that you understand somebody something natraga like them or it ko na kana gomba natraga kariguma bu yam kanna pambado madu masakmuna khang khak natana madu bu yamna pambado madugi strong feeling do neba affinity has ko affinity habadi the strong feeling that you understand somebody natraga something and I like them or it madu yamna mun understand tawbada natana nang madu da pambagi feeling du ne affinity haje magi meaning manaba the empathy and high ne empathy habadi nang kana gu pungning ihul nang khangba ngambagi nang wud gul lama yauzari do adu ne empathy haje affinity da sukari gu mama nata kana gu mama ina mun khangba da natana pamba phawri dana understand to ngamba yaure adu ga samana na empathy habisi da su atobo missing gi pungning ihul khangba ngamba du nang wud yaure ba ability du ne ba ko empathy haje aduga number 6 ta synonym of kumbarsam habidi heavy oiba lumba habane ba ko habidi suppose akoina goddess upoma hare ne masi akoi ithan punga moi lumi natra heavy oidra sumaj kumbarsam ko putho pujin tawode amosin ma pot kar lumba po se ke dawa heavy oiba se kumbarsam kawe ko adu mai meaning mana ba di heavy harani natra mathang da antonym habasina mayam ma opposite meaning oiba ko ona taina ba meaning leiba adu word you have synonym of convene habadi kariguma mafam amada mi mayam punsilakpodo sangsilakpa haitare ko formal meeting ba amagi damakta mi mayam pulakpodo convene to kawi disperse habisa tongan mamai kei da sai thokna rasat khibudu na disperse kawi sin opposite meaning ore ko number 8 na antonym of concur habadi agree to ba habane ba ya ba habane adu tagadi ya da ba haira ni disagree lai se adu ni ko adagi spelling du sumagi di spelling aran ba word to khandu haibaga adagi asumba spelling asumba word to khandu haibaga makhalani thukna hangkani ko sida hangisna correctly spell word to choose to habane mayam du dagi ko option a b c d pyramid sidagi spelling asumba du kari no option number d gi supplementary haibasine ahan bagi da kari laliba I isili e mot adune ko sidana supplementary u yaudre ko sidana e yore aduga mentary bananda a g e on thokre e g a on thokre ko sumai tawdana english ki word khara wasin ba tari spelling khara wasin ba double p yauba double yauba gumba suka sugumba wasin ba word me amdo adugi spelling simha pu thoka dawni sidi select the correctly spell word har budget haibadi kari no mayam kari gumba akogi office amo ebe kana gum mis amagi obi yai ko makogi akakna ba matam amada makogi leiribe income ado makoi paisa do mataw karamna sading tawgadagi haibagi madugi hisab tu bune koina budget haijin hadra aduna budget ki spelling ji b u d g e t wage dawni adu moi lal hale dana sa je t gapsi lei sida ko adu lal ji kai kamai lal ngi hebdi yengo aduna option number b sumai tawdana aina previous year question ko hangi ba tara do nai le vocabulary ko tang kha ma lai si english to ma wang na phangya raga di vocabulary su wang da ba ya de ba ko vocabulary da mark linan ba ya de vocabulary si pachana full tawgi mi do heng english ki handa question kun ni lak tu ji mark na ni fu na tra 40 marks da nang na vocabulary da pachana high score to thok se ba ko vocabulary da heng vocabulary gi kanari je si gi vocabulary synonym antonym haiba question type sing si kak na tana adagi ahangma min se lo haiba gumba adagi close test and passage am piraga fill in the blank to ba close test ka kawe du ka adugumba question sing da vocabulary matho dum laiba adagi karigumba question nama hangba matamda piram liba sentence adu meaning khangdragadi vocabulary yauriba vocabulary natra word sing do adu meaning khangdragadi nan kamaina attempt to duri question do aduna vocabulary gi matho se amna lai hetare aduna vocabulary se am focus to do ni ko next ta si lere akoi mathang dam kano to se sina
previous do am expect repeated oina hanba ko repeat tawgan ba adugum word sing ko expected question kharab naina seba sidai sida amada synonym de hoji ko synonym de engse genuine haiba word se maga meaning manaba sina aina sida synonyms anihum piri cha thina te ko genuine hairje asengba original haiba ne ko nakli na taba pota harga original leather jacket hazu leather to asengba oiduiba oida hadi phattaba quality leitaba fake oiba potun oiroidui ko genuine hadi adjective ne bagi paso speech khangjin da ka oi ko ado original authentic asengba real asengba hairi sine ko ado aina kari gumba genuine haiba je heng noina question hange adu magi option do synonym do kari no haiba jida original jin answer or pe authentic no or pe real no or pe homak ti yaw ko ama natra ama dum yarom duine ba natre hargna genuine di hang da bida real gi synonym kari no haina hang pusu ye ado answer do namuk genuine or pe ye so on thok on jinga dum hang biya mes da question le tulasin hang biya ba do maino ko aduna nangna paba matam da word ama lere word to meaning khango aduga magi option ko manama meaning mana ba in oblique piri ga ahum mari piri bodo loin khangjilo adu taraga nangna word ama khangbada word mari manga gi value ne nang khangdisi ko laconic abadi adjective ne laconic ki su magi passive speech adjective ne kari habano aikona mingonda wa mangang matam da wahi khara tamak use to bodo kitang wahi amna laconic comment ga hainai ko comment ama mo nam phongdok bodo wahi khara tamak sinabdo concise abdi am ten ba brief adi mamu ta ba hamna sang da ba habado ne ko diligent habadi yamna hona ba kan ba hard working way bodo ne industrious hona kan ba hard working way ba haidu ni ko atang mathang romanam force am yeng ko implicate habane ba ko implicable habadi kaino implicable habadi sorry asoiba leita ba habane perfect way ba flawless haidu without mistake habane implicable ge athadi without mistake habadi asoiba leitra ba habane ko mapung phara ba habane asoi ngam yaudra ba adadi perfect way ba habi flow habadi asoiba ni so bi yaudra ba fall habadi aran ba habani less habadi aram yaudra ba hari ni ko insolent habadi yamna root obedi very root habani insolent ya thraji very root hairu ai ko yamna root oiba habadi mi wonda disrespect oibadu mi wonda thaksi kasi yam yaudaba yam root oina tawbase mi wonda kasi yam usit thoidaba napan yamna tawraga khogi bebar yam yaudaba sibu yam root oiba sibu insolent oiba kawe ko disrespectful ikai khono yaudaba haini ko tumaina mathang yam toina hangan ma sin antonym manga no magi ni koina sinduise no magi synonym manga paro antonym manga paro habane na haningi se one word substitution gi manga paro idioms gi manga paro spelling gi manga paro sumaina no magi manga par sala 31 days paugi ne maina ha page na tra numi kuntham to chupna sumaina nang na sang na para sakki matam na english da high score dum tawrani bu ko antonym da hostel no mi da to na tin abadi am wasin ba wa badu to na tin no mi pul kanda ko gi mari marang yam thangba ko mari ko si korang yam leiba mi se hostel loiba ko unfriendly oi ba haitare ko mai da unfriendly la kadam aduna opposite wa ta friendly maro mapang oi ba nungai ba sympathetic abadi minungsi sawa to na tin nungai ba gentle lai de pungsen sawa se loina ba nungai hoi de na tra adagi barren habadi adjective ni barren habadi akogi level house in the haiduni magidi ko pambi gumusina poto puto pungam da base gyanda braise si barren oiba ko aduna fertile level house ma fruitful like mahi yaninga oiba productive potok thongninga oiba haiduni ko number 3 absin naide sina keno hada lamsa saja kuma da khari yeng da fajada ba haidi maroina behavior do wara sexual gra mari leina ba yeng da ju chada ba haitare ade ju chaba mo marin ta ba clear habdi ta seng ba this thing hadi top pa habdi sinthani ngoi ba tani ko option waragana ko option nine pa bani option waragana yamna kedo ba word oi boy dini ba ko fajada ba haitare ko agony habasi noun ne ko agony habadi mentally amasung physically haidi mentally habadi wakal gi amasung physically haksang gi ko pungning wakal animakta ko pungning haksang animakta kedo wa base yam wa base sibu men agony oi ba pleasure yam haraukta yam delight haraukta yam comfort nungai ba ji ko opposite one ade mathang nam 5 arrogant habadi mangak yam haigat pudu akogi mina tawguno haibaga jim taw leiba ngak yam haigat la leiba haitare ko maitro ngak haigat paga hainai ko magi di modest ingtapa humble nolongna satpa haiduni ko adjective ni si aduna akogi antonym synonym je adjective ko madiam hangai ko adjective verb aduga noun museum hangali ko marwai adjective am hangan mani one word substitution ko wahi sabulama piraga madugi mahut sembiya bu word to piu haibaduni ko si akona ne asing bagi di
infallible jin answer oiduni that never fails habasina question oramne basina ko ado akon answer je infallible haiduni that never fail habadi kaidungai da my thibi yaw da habani ado infallible haiduni ba ko ado a person who dislikes women nupi tu ka saba nupi bu pam da basi kari kaugi miso gaini kuni miso habadi head oi ba habani gaini habdi nupi haiduni ko nupi ya da ba mi ji ko philanthropist habasina a rich person who helps the poor and those in need akoi gi laita laira sing makoi bu mating yam na pamba ko awana taraba sing ko laita ba sing mating yam pangan ba duguma puksin chaw mi ji philanthropist ka we misanthrop habadi ke dore akoi gi atoba mi sing tu ko jaba ko mi haba jasi ma tu ko jaba ma masana tar adu misanthrop ka we epitaph habasina ke dore ha taraga di akoi gi mongphom gi yumbi da akoi gi hakpa khotpa tawragi ibadu epitaph ka we gyan da right ja adu idioms tang la ji ko ma'am idioms tu su ngasai gi mana sida idioms tu meaning pidun a red letter day habadi yan maroi ba numit ama haine adun an important day to a very special day yan maroi ba kana gu mama gi yan maroi ba numit to a red letter day ka we ba ko and then fits and start by fits and start sa kari gu mu to adverb ne sinu ko a red letter day habina noun ne ba ko nan kari gu mama to ba matam da madu sang nai dana to ba je by fits and start sa je unsteady na irregular na to ba si ko adagi face the music absina bab ne nang kari gu ma tawru tarak di madugi matung tarak pa gi phol do nang na thengna batai natre hargana phataba am tawro di madugi khonthi sabana sing bodu nang thengna batai madu ne face the music abdi reprimanded mi sei taba be punished dan ni phangma natre hargana to bear the consequences matung tarak ko phol do thengna ba ne sina oblique piri sing je ma am khanga da answer ja ama natrak ama odum oibe on to on jendum la kane haini ko meaning di man mane to smell a red abadi ke do ngasai yaugre to suspect a trick or deceit nangona nam tha ama tawre habagi nangna chingna ba leibo do smell a red ko we have ne ba ko mathan wild goose yes abadi kanaroi de bada thi wild goose adi lamlaki ka nga ta na ba habne kanaroi de ba oi roi de bada taw ba habne futile cells abadi ani mata ba unprofitable adventure habadi nang kanaroi de ba experience ama phang ba habne ko mathan spelling the acclaim habadi ba ne ko miyam khangna lak thopudu accommodate laifam kanaguma magi laifam sapam sinba pibudu mining madi khoni digi ko khoni ko thopi thabak tawbudu ne ba ko na receipt abadi ke do nang na hana lairma phibam position du dagi lapthuk na laikibudu ko resplendent abadi masu moment yakna phajabadu bo resplendent oiba ko adjective samaina ko meaning ju khangjilo adoga magi meaning ju khangjilo spelling ju khanga do ne ko adone ma'am sini vocabulary ngase ina hojik tawri se vocabulary day 1 gi class du ni ko vocabulary day 1 da noina pagadab singdo aina mai tu athan do koni noina labor yam ting na paro noina laga ma hen phangya tarba mes ki basic course of vi ado mes ki advanced course of vi aduga ai online mes amasung atopa subject sing yorga online gi adum course adum lei akoi coaching gi ko nice Nobel Institute of Community Exam nice ko si de so akoi gi general foundation course lei ko the SSC MTS Delhi Police asina sing mai course lei the crash course lei asina sing gi damak ta noina piri si dadum noina contact toro pe yani aduga ai gi YouTube channel amaso hang mane aina sum satra sing hona ningba Manipuri hona ningba satra sing ji mating pang boina video khara khara su thagat ke kana wa content sema thagat ke khalaga in video ma di hange ado ai su thabuk sina video ji phadana ano no sem ngam de ai tawrak ke tam tawna ko noina su support to boina ai gi sar babu for job exam sai YouTube channel sida su noina subscribe to silamu ko fare ado ngasi gi di mathang gi video mathang upload torokani ado sigi akhoi gi laiba mi khudimuk sigi telegram channel jida aina video thagalaka duini ko ado video ji yenga sagi ai gi lairik tu gi question mayam do ai video ji through the noina learn to bai han duini tori plan ji ko okay ngasi di ko